Representing Jordan, Muhammad Alasu. The boxer in the blue corner, representing Kyrgyzstan, Nisonov İkçi. Жаңы Honor. Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же O Market'ten ал. Round 1. Ladies and gentlemen, the winner by referee stop contest in the blue corner, representing Kyrgyzstan.